We thank you for the elders of the church, our mothers and our fathers, although restricted because of health, illnesses, but they still made it to the church. They made a point in their lives, and it's a lesson for us to be learned, that wherever we may be, however and how much strength do we have, never forget the path to the church. That was instilled on the grounds of Samoa. O fale me whingasolo ai ai, o hafo I whafitau ni whtaia I maia. O umana tutore whatu, Sapati Vaai le Falesa. Saili le malu malu. Masula ina lo walofa le mawai. O e whaafafonga ina le tua le mātou mori mau I le nei tai au. Se ua mau alunga o tau masuasua ipo o le mātou oli ma le fia. O walo walofa le mawai. O a au la vea I le tua I le soifua ma le ola. Se le ua malolo ina lau whanau I le nei tai au.